Ahe namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course like some bad news about Sikiza Boys. Yeah, so ka siku ra of course ra the 14th May, as you can see fika ni scroll ka account ya Hlavu Sikiza or Hlavu the gupta lo ni fika ni scroll ni fika ni kuma ku hey fika tsala a post here afika tsala ku Hlavu Sikiza, as you can see atsala date ku the 14th May a kombeza ku oh it is ongolera ka the media houses na mo master tip la ni media ikulu kumba ngofu a kombisa ku na ka Xitsonga fans of course. Yeah, our subject Sikiza Boys split, of course kombisa ku Sikiza Boys Vahambana. Yeah, so fika tsala ku tani hi musunguri wa Sikiza Boys group, of course wa hi tivisa tani xitshungu leswaku se Vahambana ka that group, which means yena Hlavu Sikiza se a hambana na that group. A ku va boto wa yena ku nga Lunghi na Leyi va tirheni swin'we like collectively closely from amasunguleni khale, like from early age khale kusukela khale va ri karhi va tirha swin'we tanihi leswi va nga va makwenu. A ni nga ri aware, so i va makwenu ne all right. Yeah, and then I kombisa ku ta ya mahlweni hi seketelana individual ani swi o kombisa ni tani swi va nga va boti like a swi vuli ku relationship ya hela hi mako se a va ha weli ka ntlawa wun'we ne va ta seketelana tani leswi va nga vanhu lava va nga kusuhana kusuhi. Ya na swi tiva ku leswi swi nge va khomi kahle defense to tala lava a va rhandza ngopfu Sikiza Boys lava a va ri karhi va yi support ku very va kove vanhu lava va support like Sikiza Boys like va yi rhandza swinene a ku mara a ku na ndlela yin'wana ku va swi ko nkarhi wa yena laha a lava ku a ti kurisa yena a tlhela kurisa na brand ya yena and his label, as you can see there. A ku Sikiza Boys like as ntlawa va swi kotile ku va producer tihiti tikulukumba swinene such as Dileka Ntshava na va Chongula Gaza ka tin'wana to tala leti nga kona of course. A ku hi kotile ku va hi endla like over 700,000 streams, like vanhu va kote ku va va yingisela tinghoma ta va Sikiza Boys over 700,000 times hi malembe yo ka ya nga hundzi na 3 years. Ni nga rhandza ku va ni khensa ndyangu wa mina ku nga Leyi na Lunghi, which means obviously va boto va yena and Colin, I'm not sure who's Colin, for your continued support in my career. A ku ni rhandza ku khensa eka Benny Mayengani, the president of course, the GOAT, Mr Mutsenga, Mr Magigwani Khosa, Mr Tshwale, Mr Load Shedding na hinkwavo lava nga kota ku va ri karhi va ni pfuna eku humeleleni ka mina. Eka tata wa mina lava nga hundza misaveni of course Sam Sikiza Chauke etlela ni ku rhula. Album ya mina yo sungula yi ve hit swinene. I agree, yi boni yona like for his first album ze ku va ku na hit yikulumba ngopfu like Mashaka, we all know that yo yi nga ba yi pfala hi Good Friday koko mi nga lavi ku hi vulavurisa. Yeah, a ku wa ta ya mahlweni of course a tisa ku cinca eka culture or ndhavuko wa hina ku ya mahlweni. Eka nkarhi wa sweswiwa i langutela vumundzuku lebyi byi tsakisaka swinene. A ku yours truly Hlavu the gupta Chauke. Of course the details ta the bookings leti nga la tete mi ti vona kwalano na number phone ti kona. I think we can read it. So number phone ya kona is 067 197 2016. The other one 073 485 7125. Ka Facebook i Hlavu the gupta. Email troybaloy@gmail.com. Show the bookings and stuff like that, as you can see there. So the details hinkwato tete kwalano, as you can see swo vona ko hinkwaswo kwalano. Loko ra mi ngeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.